Kulumak lishabil esili kakwa Jesucristo hoits ibaom San Mateo. Tohanakle Jesús kirat nehe blitenamit hokwe blisolom utkishtire. Salishkohripalach Moisés, Shekohlak eblach tzib utelach parisei. Chebanu ut chepap chishunil liteshye ere. Abanan me banu hok nekesh banu eban, shbanak nekeshye ut inka nekesh banu. Ashal al liiq nekesh bag ut nekesh kesash bene litenamit. Auteban chemokorikin ruch rukeb nekerach rikasinkil. Chishunil lalakesh banu, yalrenak ilbilakesh bane litenamit. Nekesh yu lisloklach etalil ichagrab chishpekeme hokwi chirwe blistel. Ut nekesh tiqsh saob ru lire liraqeb. Nekerach kwang chishkolomit limesh nak nekekwak ut nekesh sik lishpen nakech saeb lichut lebalkam. Nekerach nak tekech sailalem chol saeb likajil hokwi nak tzolonel tekyekhresh bane blitenamit. Autlaesh mishkule chol shkabainkil ach tzolonel. Shpanak khun akwi ach tzolol ere ut chechonilesh laesh erit ineri. Maani chityekwi qatyukwa saruchichot shpanak khun akwi leyukwa alikwan sachosha. Chimokochishkul echol shkabainkil ach kamolbe shpanak khun akwi lach kamolebe aan li Krist. Li ani nim shkwankil saiyang aanak ach angel cheru. Li ani nashnimobresirib takubsir shkwankil ut li ani nashkubsirib taterkusir shkwankil. Ratin likakwa Magic